جی دکارم بیجم دیسا بینگ هاخواج شانوی دستینه. عجز بکم اصولی عفو بکم چه حاجی سر بدمانه باویم بولی دیجیم لی هر تکلیه ما به ولات را به باکوری کردستانی بفارقی نراب گنده مرا هر تکلی گرم بول. پشتی که هستم استانبول مخابن در فتح من یه خواندنه بردوام یا خواندن و دبستان و مکتبه چه نبود ایدی استانبول استولی خباتین کلتوری بچک چاندی ین کردی بوم دست پی کامن بچکیجی جشانوی دست پی کرد مدنوا کومن شانوی ین کردی ده دمکی جی گرد دنابوان دا من گلک خبات کرد از شانوی گلک حزدکم اگر بنگه کی من یا هنری آنها جی هبه دیندار کانیا شانوی کانیا سردکا تیاتروی سردکا شانوی براستی و هر بوی آوای بردوام کرد از دمکی دریجه نزدیکی بلکی 26-27 ساله استانبول دیجیم بچه نوا سیاست داشت که سیاست کرد و نوا جوانان دا و ورده لی بهتر بالا من خباتن زمان وقتی اکتیویستیا زمان کردی و خباتن هنری بهتر بالا مکشان قادا سیاسی لعالیه که ما و هر از بوی آوای بردوام بوم زمان کردی بهتر بالا من دکشینه خباتن لسر زمان کردی بالا من بهتر دکشاندو که نزدیکی 20 ساله و که دلداره کی زمان کردی و که عاشقه کی زمان کردی از و که اکتیویست لسر دخبتم جبر که لباکوری کردستان زمان کردی مخابن لبر مرنه یعنی لولات ما لباکوری کردستان دایکن که یک پیوکی به زمان ترکی نزانن زاروکن که یک پیوکی به کردی نزانن مزن کرن اوه ایشه که گلک مزنه به وی رنگی من خبات خواه دوماند و پچک شانو پچک برنامه تلویزیونی پچک دکومانتری و لیکولینری و نویسکاری به وی رنگی هاتم حتانی روزامه هزار و نهصد و نوت و هشت و کدرباسی نوت و نهاند بو دست پیکا من یا هنر جشانوی جی تیاتروی دست پیکر او دم لمتروپولین ترکیه و لباکوری کردستان ده زندان اندا گلک ظلم زوردارین مزن هبون
بس نهاجی هنه مخابن لسروی یک گلک چالاکی دهاتن چکرن او دم لسازی و دزگین کردا لسازی و دزگین کردستانی لسازی و دزگین متروپولین لمتروپولان لسازی و دزگین کردان چالکی دهاتن چکرن خباتا من یا یکمین او بوکو د چالکیه که بوی رنگی کو جبو دنگ گرتیان به چاپمنیه یانجی به رای گشتی بدن ناسین د برنامه که وساده از درکت بوم سر دکه و که شانویه که من آماده کربو پشتره دیسا بوی رنگی 98 دجاره که من از درکتم سر دکه پشتره من حلب چه ناس کرد پشتره من گلیه زیلان ناس کرد پشتره من درسمه ناس کرد پشتره من نوالا قصبا ناس کرد او او شانو بوه که تراژدیه که لسردکه جبو من گلک شانوین تراژدیه ایدی روبرو مام لسردکه بریوی هنک لیست کن شانوین کمدیشی من تدجی گرد لپشتی که من حلب چه ناس کرد ایدی از بوم خورد از بوم جوان پشتی که من حلب چه ناس کرد پشتی که من قطعه گلیه زیلان ناس کرد درسم ناس کرد لسر ملیکولین کرد او دکارم بیجم لسر دکه سکنا من یا کمدی خواتک بر ایدی چو ایدی لسر دکه من چه دگوت يعني تماشاوان دقريان يعني اسكدم قالبه كي دني لسروي بنجهي من خباتي خو تشيكر شانو وجارا يكيشي نوتو نهان دا من برنامه كي تلفزيوني دي سابوي رنگي برنامه تلفزيوني من هيدي دسبيكر پیشکشوانيا برنامه تلفزيوني جي دهمان دمي دذكر دكارم بيجم شانو جبو من بوكا اشقك بوكا تياترو بوكا اشقك جمن من لقالك دورين باش يعني دكارم بيجم لتركيا كو سكنوان يا شانوية لجهة پر باشه کسین وکی یلدز کنتر و کسین کد شانویا ترکیه ده شی جیوان باشه ملور پرورده دید پیشتر من بخواه دی دست به پرورده یا شانویا گرد سه لیست که من ین شانویا انخلات گرتی هنه و گلک شاگرتین من ین شانویا چه بون که آنها او شاگرتین من دکارم بیجم دقادا هنرا کردی ده شانویا کردی ده آنگو دقادا سینمایا کردی ده جی خودی رولکن خودی کارکن نها کاروباری خواه بردوام دکن کادا من یا سینمای جی دکارم بیجم دیسا بینگه ها خواهج شانوی دستینه از دهمان دمیده جه آرشیوان گلک هست کم یعنی دخوازم آرشیو کاریه بکم جبو کردی لسر دنگ بیجان لسر روشنبیریا کردی لسر کالو پیرین کردی لسر اردنگاریا کردا لسر قطعامین کل سر کردان هاتنه کرن وکه آرشیو کاریه که من دست بیکر چکو دما از من خباتن شانوی دکر بدویات بوان آگاهیان هیا سترانه دنگ بیجان گوداری دکم سترانه دنگ بیجه که ده بحثا کنکوژیا گلیه زیلان دکه یا دیرسمیت که حلب چه دکه از خو مجبور دبینم جبوک از بگه هجم کانیا وی داری ابقت لیام چیه لکویه چوابویه لارشیوان دگرم هر فوتوگرافه که جبوت دبوا که زیره که پشتی که من او فوتوگراف وان بلگه وان نویسان به دست خست جمن رتشتک چه بود چما تو اوانانا کی وکه دوکومانتر وکه بلگه فیلم من بوی ری بری خدا قادا سینمای قادا بلگه فیلمیه قادا دوکومانتریه و بلگه فیلم من یا یکم 2011 درکته میدانه یعنی جاره یکمین من بلگه فیلم خویا یکمین 2011 آماده کرد به نام شور و قلم سیدای خانی د پرتوکا خوی دبیجه دوی شور و قلم لجم هفبن شکرش خودیره 1600 سالان و ورده شور کردا هر سنجریه لبا شور کردستانی لبا کوروش هواروشلات شور هر لپیشه بس مهر کردان لسر محسه به قلم وندا کریه وكا كنا مر خاني جي دبيجه دوي شور و قلم لجم هفبن بوي فلسفه من خواست از ايدي في كاري جي في رنگي بمشينم بلگه فيلم من يا يكن بناوي شور و قلم لسر دامزراندنا
انستیتویا کردی یا استانبول بو کد سالن نوتو یکی ده جالیه چند روشنبیرین کرد وکی موسی عنتر، نمر موسی عنتر، جمشید بندر، فخر حسین ساغنچ، İsmail Beşikçi, İbrahim Gürbüz, Süleyman İmamoğlu, Onemir Rahmetiye Yaşar Kaya ve Hatiye Avakirin Enstitüya Kurdiya İstanbul'e jibo perwerde zamanı Kurdi ev dezge gelek baqadre jber ve ki min da mezrandına ve binabe şuru kalem ve ki belge filmek ve ki dokumenterek amade kir و beri ve برنامه televizyonu min çet kir helbet le tiştek az dikarim bejim ve ایدی امنه از سر بخواه دکمانترکی آماده کم 1911 انستیتویا کردی یا استانبولی بو و هر بوی آوای ایدی من بردوام کر از لدو آرشیوان چوم لدو بلگیان چوم لسر آگری سر لدانا آگری خبتیم لسر دیرسمی خبتیم سر حلبچه خبتیم سر ایشو آزارین کردا خبتیم بو و حتانی نهاشی هات Sereçyan bedumane من حتی نه نیزی کی چل بلگ فیلم آماده کردیم در دوره چل دکومانتری من هنه جوی چل حبیجی 11 حبیجی درکتنا قادن جهانی نامنته و که فستیوالین دنیا یعنی 11 بلگ فیلم من ده ایش و آزارین کردا سرهلدان و برخوادان کردا عشق و اوین کردا درکتنا قادا جهانی نامنتوی ایدنیشی منش بو تلویزیون کردی آماده کردی لگور من لسروی جهانی تو هنرک وک شانوی خوش نینه او شانو تیاترو اشقا لسردكي براستيجي تشتكي دنهيه ليه مخابن دك شانو يا كردي او دمشي او انهاجي زگه مروف تيرناكه آلیه که تهر برچی دمینه با آوای دارایی نان آف خوارن تنان دبی تا آف دبی تا خوارن دبی شانو یا کردی دوی واری ده من بچکی زنون خست تبي كو اس عاشقه و ما من هدي مجبوري دكارم بيجم بري خداوي دري لي او فلسفه كي من هاد بي قالو هنر جبو قال تكرن عن هنر جبو هنر تكرن ناباوي من جبو كردا افتش درباستار نينا جبو كردا هنر نجبو هنر تكرن لغورمن هنر جبو كردا تكرن هنر ناسنامه يك هر شخصيتك ناسنامه یا خواه جد تشتکی دگره موزیکشن ناسنامه یا موزیکه سینماگر ناسنامه یا سینمایه بس از دخواه ده ناسنامه یا کرتبونه دبینم ایشو آزارین کردا کشاندی او ظلم و زورداری السرسره کردا از خواه مجبور دبینم دا کوان ایشو آزاران بلگه بکم جبو که زاروکین لدو مورن بزانبن که ما این بری ما باف بیرین ما چه ظلم و زورداری کشاندنه ناسنامه یا من اوه یک جوه سدمه یکو از بهتر دکارم بلگه بکم دکومانت بکم جبو کسین لدو موره دنافبرا شانو و دکومانتریه دا آن سینمای دا تنه اف فرقیه تو دردکوی سردکه شانوی دا دو کس آن 5 کس آن 1000 کس ته شانوی تماشا دکش ترل چپکات خه بس لورد مینه دبکو ببا ام بیشن بلگه کرنجی لی بلگه هزار سالان لبر چاوه کرداد مینه جبر کو نها ام یک بیوه کی ج پرتوکا سیدای خانی وکه زیر دبین آجزیری وکه زیر دبین هر شاعره کی فقیه تهران بو کردان بو ادبیات کردی وکه زیره از 100 سال شون دا تشته کم ایرو بلگه دکن آرشیو دکن 100 سال شون دا جبو زاروک کردا دی به وکه زیر ما ببسته کی بوی رنگی بری من جشانوی دا قادا سینمای بس دیسم دفجه برنه دای ها خودز عاشق شانوی میا
حرکت الباکوری کردستان خبات اکی بکردی بکی شاید تو 1-0 تکشوی دست بید کی من شخوره کردیه پرنسیپ از جبلی کردی به تو کاری کرده علاقه دار نینم ده جیانا من تنه به کردی وگره دای حتی نها دی کار و بارن پرین کردان جهنرا کردی را تشتک فنا قتینن همان دمی وکی رخنه کی قادا سیاسی باکورین کردستانی نجبو پار عاجز بكم حصول عفو بكم شو هاتي سر من داروتي أمبا حتى نها أجز ورا بيجم البخاء حزار الناس بيسبب سالي جديا خاتم ربار الدنيا اف همو دمها كنت دخي سر هفدو داتيني دجويني حاوت بيجي والله نكرت نبو من تاني اگر گور به نها تقیه بو اگر بولا به نها حلیه بو جبر که نه تند آلیه که ده زخت زورداریه که هیه بصد جیان و تیرین سری بجهر تینه تا او موزیکشنه کرد او سینمایا کرد او ام بجن شانویا کردی و ایدنه و ایدنه و ایدنه ده همو واران دا افتشت و سایه اگر توی کاری بکردید که ده صد جیان دا تیرین سری بجهر تینه بدنات صد بخابن بكي ماسي دوكومانتي كي قلت لسري دخبتي سالك اشترى دوي بكي ماسي سالك وكي من بريجي قو اشترى نان دوي آف دوي خوارن دوي بس تشتك من هيا يعني وكا فلسفيك ادبيجم لوكسا كردا يعني جي هنرمند كرد سينماگري كرد تني نا اوكو بكاري كرا على قدار ببن لغور من لزامه هيا يعني عمر درباست به وقت درباست به دوی عمل دو خط تشتکی بهرین جبوک این کسین لدو متین بچکی جی لگوری من راحت تر بن دوی هر کرده کی هنرمنده کی کرد به هنرا کردی را سینمایا کردی را ادبیات کردی را علاقه داره به دسته کی راک حبت زبشان آن بین شفتی به دسته کی حبت شفتیان بگیره دستی خود تنی از بکردی را علاقه دارم بس پیشکشوانی دکم دچم برنامه‌یان ورگر دکم نویسان دنویسینم قرشک جور یک جور من لسر پیام دگره از جیانه کی پرولکس نخوازم از جیانه کی تجی دکمانت خوازم درباره کردان دا بلکه اند خوازم کردید خوازم جبرویه که از جیانه خویا ام بیشن هی مینیمیزه دکم پچوک دکم
yani düşün minak dibêjim düşûna ku seyareyekî min hebe nebe jî dibe ez bi meşê jî dikarim düşûna ku em bêjin du xaniyê min hebe yek hebe serê xwe têxmê têrî min dike bi vî awayî ew jiyana xwe ya em bêjin rojane jî piçûk dikim minîmîze dikim dikarim li ser piyê xwe bimînim û ji vî jî rastî bêjim bextewarim tu carî bi ew nînim bi gazinde nînim ji ber ku eva tercîha min a şexsî ye û ez jî hez dikim Xwedê heq şahid e babo her du kurên te jî ew rêya ku te nîşan da dimeşin rû bikenin ji alîkariya însanan gelek hez dikin gekê min serdar û serhat piştî çûna te min û dayîka min tu caran bi tenê neheştin her bi me re bûn ez tu caran dikarim deynê wan bidim dikarim bêjim belgefîlma min ya Qulingê Birîndar bêtir hate nasîn Qulingê Birîndar jiyana dengbêjekê radyoya Rewanê bi navê Seyadê Şame trajediyekî wî gelekî mezin heye bi navê Qulingê Birîndar min belgefîlmek li ser wî çêkiribû ew fîlm li Ermenistanê xelat stend ew fîlm li gelek deveran belav bû û dikarim bêjim bingeha min ya dokumanteriyê û bêtir îdî ber bi huneriyê ve çû jî wekek kanî îdî ji Qulingê Birîndar dest pê kir piştre jî bi navê Dîno belgefîlmek min çêbû ew jî li hemû deverê Avrûpa dikarim bêjim hate nîşandan tevlî bi dihan festîval bû wekê yê Qulingê Birîndar ew jî gelek xelat stend û tevlî gelek festîvalên dunyayê jî bû ew jî Kurdekî Anatolya Navîn bi navê Asafkoça karikatürîst ku 1993 da li Sêwasê ji aliyê oldarên qirêj ve an olperestên qirêj ve tête şewtandin bi agir bi saxî bi tevî 37 kesan tête şewtandin Kurdekî me yê Anatolya Navîn e ku di salên 1800 de ew malbat ji Efrînê ji Çiyayê Kurmenc koçî Kırşehîra Tirkiyeyê kirine piştre bi navê Humanîst ev belgefîlmê ku dibêjim hemû jî li Duhokê û li gelek festîvalên dunyayê jî geriyan bi navê Humanîst dokumanterek min amade kir ew jî wek ku dibên kiryarê wî nediyar an fealî meçûl ku dibêjin kujerê wî nediyar ango diyar e ji xwe kî kiriye bi navê Şevket Epözdemîr ku li Bakurê Kurdistanê 93 da tête qetil kirin jiyana wî bû ew jî gelek trajîk bû û ew jî gelek hate hez kirin piştre niha hêdî çend dokumentên din jî hene û hêvîdarim hêdî biçe niha bi navê Şeva Reş dîsa dokumentek min amade û li gelek festîvalan e Şeva Reşî 1908 de dozdê meha dozda 1908 li Rojava Qamişloya Rojavayê Kurdistanê qetlîamek tê çêkirin 16 kes di vê qetlîamê di malekê de têne qetil kirin û ev kes 7 kes jê endamê rêxistina kawa ku dibên kawacî li Bakurê Kurdistanê rêxistinekî Bakur e endamê komîteya navendî hemû bi malbatê rebzar û zêçê malbatê mala Remezanê Kapreşre têne qetil kirin Şeva Reş jî niha yek ji wan dokumanta ye û çend dokumentên din jî hene bi navê Êşa Ziman yek heye hênûn û amade dibe bi navê Ked dokumenterek heye niha amade dibe di rûpelên Dîroka Kurdistanê de rûpelek ji Dîroka Kurdistanê serhildana agirî da na dokumentek heye hêdî amade dibe bi vî awayî me rê daye ber xwe kan binêrin diçe kikake giyan lüksa Kurdekî ku bi hunerê re eleqedar an Kurdekî xwenas tune ku tenê karekî bike ji ber ku pêdiviya Kurda bi xebatê heye wek Seydayê Cegerxweyîn dibêje karê me Kurda ev e xebat û kêf û şer e dibê gelek tiştan bikin yani em li gor miletên dunyayê pir paştemane em gelek li dû wan diçin ji ber wê yekê ez gelek xebatan bi hev re dimeşînim belkî hin kes dibêjin Keremov şanoyê re eleqedar e Keremov dokumenteriyê dike nivîskariyê dike bes heta niha 27 pirtûkên min yên Kurdî hatine çap kirin 20 jê ê zarokan e ê minalan e yani her pirtûkek